Panaraar, tinamnama. Nakailagaan, dagiti na duma-duma apakasaritaan tibiyag. Anakay binggasan, dagiti adal ken ulidan. Papagayam, tarabayen, titunggal paset, ti pakasaritaan anapauluan. Anaraar, tinamnama. Manipod iti Triple R Productions. Sagot ka na kayo ti Your Dramatives TV YouTube channel. Direksyon Roger Refuerzo Ramirez. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Sagutan da kayo ti sabali man na napakasaritaan ngayon surat ni Jocelyn Oblero. Dito'y programa tayo, Anaraar, tinamnama. Napauluan iti simpatya. Nay, si Kabagayam Linda, umunag ka. Agyamanak manang. Magtugaw ka. Anya agagaram. Umayak ko magpakpaka si manang. Umutang ka manan. Uwan ko maamanang. Ta nadanon manan ti panagbabayad dagiti ubing iti pagadalan. Nausar mi ngamin ti kwartame idi nagsakit nila kay. Dayta ka ti bagbagak Linda. Di mo pampanunutan ti masakbayam. Pampanunutan mi nga gasawa manang. Dayta ti gapuna. Akayat mi ama kaadal dagiti anak me. Tapno na saysaya at to ti masakbayan da. Ti sanyo na panunot ko ti panakay pasubo yun to. Kasita, kundi paadal kayo. Amuyumat asan nyo akabalan. Nalakaya tagpadal. Ano ang kwarta ti mabusbos. Kas kumati tuition pay apag-aburidwam ita. Balon, plate, project, uniform, kunda dumapay. San mo laklaka unday taanawan ti kwartam. Isungarod nga ikarkarigatan mi tagtrabaho manang. Ikarkarigatan mi kinilakay. Nga ured da rikrik na unme. Ambisyosa kayo launay nga mingkat. Agbibisin na makapadal. Kinaawan panunot dayta. Isa pumanaw ka niti sangok ta masurunak manan. Iti kinagraraman nyo a pamilya. Awan lang aruden tinaitid na. Pinabainan nakpay. Ulak no sana ni manang krising tinasitgang. Pamumutan na dya baak akabsat mo. Manang lais. Awanan simpatya iti mismo akadaraan na. Kaanakan na pa'y tagkasapulan, kan may sagot ko ba? Nasakit tinakam na tumulo. Ala, bayamon lakay. No, awan may tada. Saan ko man namang pasakit, kas ka namang lais. Kas na saan to bumato. Kas lawa na pulos, ti kasapulan na itipada na tao. Anya ngay nga rod, bayantan ikararagan talaengen. Asapay kumata makaamires. Awan latamukon. Nagsaya at tayumot kan ko na. Ngam kaskas di asana nagbaliw. Awanan simpatya. Awanan ase. Dataylatan kag kikinaasi kan agsisinimpatya. Nanang, tatang, agsardeng kamin kinimanong agadal. Gusto ti ko na niya ading nanang, tatang. Saan anak? Ikagumaan da kayo apagadalan tapno makapagturpos kayo met. Punlo ti ko na ti inayaw. Urayan niya pa yan dawol ti biyag ti dumteng. Aramidan mi ti amin nakabalan mi ngagtrabaho. Tapno makalpas kayaw anak ko. Saan mi akayat ngagrigat kayon to, nawan kamin. Saan mi akayat? Alalaisan kan irurumenda kayo ti kagimungan. Amoyo mutta ni tapanawan. Ti tao, kat managayatan ni ti bukod na abagi. Awan bibiyang dan iti sabalya tao. Awan asidan. Awan simpatsyada iti padada tao. Ngam maasyan kami kada kayo kininanang, tatang. Iso nagtulag kami kini Manong Noel, ngag-self-supporting kami laengen. Pudno ti ko na ni Neneng tatang, nanang. Ag self-supporting kami, tapno matulungan na kayo. Tapno makaadal kami. Do, kasta ti panggap yu anak ko. Awan ti mabalin be.
Angam kit di agtrabaho kami latakin ni tatang yo. Puno na ito anak, tapno na dardaras ti irulong aw. Di mo la kaasyan matay kabsat mo kanagiti kaakanakam. Anya mo ti kayat masawin kaka? Tulungan ba ti da, taano mati kwartam. Kan may sa, awan mati asawa kan anak mo paggastuam. Anya? No, saksi si kakrisay. Pagadalag, nagiti kakaanakak. Tapno, andan to tumulong kanyak. Itong sana ko na makabaal. Isa tulungan ina. Tapno, andan to pagsanggiram. Itong lagkapsot ka. Ay saan? Marbam da? Ambisyosa da amin. Awan pa'y makapanunot kadakwada. Anya ko mati panunutan lang ay. Sumarding dan gagadal. Wano pagsadenganan ni Linda dagiti anak na. Pagtrabahon na kidida Tapno ada mo may gamanda kwarta. Nasaya at mo't nga may tipanggap ni kabagis mo. Kastamat ni bayaw mo. No, saklay ta akit apresyar at kinalawat ti panunot da. Anya? Ay, may saka ba? Panawan ka man langan. Ita klase tao, di na mo ti makisimpat siya. Iti mismo kakadaraan na. Anya nga ta klase ti pusaw ti daken kwa na. Anya nga ta. Nay, ada ka ba gaya man anak ko? Una na, naggapo kita yung danti solidad. Tibak ng akapidwayo. Anyat inaramid mo ijay ngay anak. Nagpakpakasyak ng self-supporting nga. Agtrabaho ak kadakwana. At nawatan dakmat. So manipod na bigat. Agyan ako niti balay da. Ay, maladingit anak unay. Iti day ta panggedeng mo anak ko. Basya anak unay kan ka. Saan kayo alam da ang takabaalak mo? Nalagaan lang nagiti trabaho iti balay da. Maanusak, kayat ko ti makaadal. Kayat ko nga nagnamay kayon atadakkel ko. No mabalin ko maanak jak kayat nga giin na dayo tayo. Ang manya nga rod nga, day tamot ti kayat yo. Mabit lang nga urahin ti upat ataw naman. Makastrek kami ton kani ading iti nasaya tapanggadan. Kat mayaon da kay tumutan iti kinarigat. Kaya't mo sawan, anak. Makigiddan ka mat kanimanong mo apumanaw ang mapan nag-self-supporting. Kapilitan tatang. Ngam di kay madanagan. Tao may da kayo matlat pasya-pasyaran ditoy. Uno da kayon ato may mang pasyar kanya kiti pagtrabahwak. Ta nasaya at damat. Ay, unay kat ngaminan day ta kinarigat ti biyag anak. Hala, oray saan mi akayat kaninanang yaw, pilit kayo ba't awan maramitan may. Saan mo tadakas daytoy nga ipilit mi nga ramidon tatang? Ta pagimbagan tayo mo't amin. Gapo iti asi mi kada kayo. Agsakripisyo kami kinimanong. Ngam kabaalan mi daytoy tatang. Nasingpot ngagpadpada dagiti natumpungan mi kinimanong. Isu apat tiyek anabaligin to ti amin. Malmalday ka mat bakay. Maikawa ak lakay. Agtad-tad mo't nagitiluam. Sapay, mailuyusak no kastati makitkitak. Mawatak mo't kaditirik ng bakay. Ta kastamat lang tirik nak. Nairanamot namin nakastoy ti kasasaad ti biyag ta. Iso ang may ramraman dagiti anak ta nga agrigat. Saan tan na panunutan day tabakay? Ti panunutan ka ni kararagta ket nabaligi kumarag yan nakta. Kasta ter aramidak lakay. Kanayo nakidkid dawag iti Diyos ti asin na kada tayo asang kapamilya. Nang runa kadagiti anak ta. May lisi kumaakan ayon iti anyaman apaggad agapuanan ti sakit. Ken gapuanan ti naranggas a tao. Putnuray tabakay. Wan gayang bakay. Mapantaman ket di pasyaran nida.
Tapno maup-up ti iliw ta kadakwada. Ne, da kayo mat ti masabat ko. Inkam iliwan na itubing. Dayta ti bagbagak ka na kayo. Dakkel arigat ti ganabon nyo. Gapo iti kinagraraman nyo. Saan kayo kuma amalmalday? Kaya nagparparigat ngagtrabaho. No saan aga po iti kinaambisyosa yo. Manang, para ka na kami kanikabagis mo. Agarapap kami para iti pagsayaatan ti pamilya. Saan ka na pagdaksan? Pagdaksan dayta. Pagdaksan nga rapaap. Taawan mo't kwartayo kat karitin nyo tagpaadal iti dua. No, di kayo kamanala. Ay, panawan kayo manlangan. Masurunak manan iti kinaawan panunot yo at tao. Nagalas at talaga ti kababalin ti kabsat ko iti ina. Nagadayo ti kababalin na ken ka bakit? Awanan simpat siya apulos di kabsat mo. Saan mo't akas taday dinanang mi? Uray day di amak. Nakasaysaya at da tao. Kasta siguro adya amana. Ta kabsat mo lang iti ina. Ala, santan apang saritaan ti may papan kinimanang krising. Taawan sirbina. Ay na anak ko, makabulan pa lang tinapalabas ngam kastauna yun nga iliw mi kada kayo kinimanong mo. Uray siyak mat nanang, tatang, numabalin kat saan kami nga agawid. Wan nga rodanak. Talaga nga agiptor tayo pa lang nga agiin na dayo. Tapno matungpal tinasaya at nga arapap yung agkabsat. Wan tatang, nanang, aganos tayo laeng, ta mabit lang nga urayan daytan. Saan mo't nga ti balasyo tao tayan mi? Mabalin tayo latamot, tagpipin na siya. Wan mat kadi gapo ti kinadagkat tayo ti tunggal maysa. Nalaka kami amail iliw kaninanang iyo. Kaya't mo't ti amok nga uray makalawas kayo dito yung umyan. Saanan nanak ta kababain ti agpaspasa nga ili. Sa nabalit umay kamin tulat tamanan. Kastamat na pasyaran min tumanan ti kabsat mo. Inununami nga min na pinasyara. Uwan anak, kat agan-anad kay lata ka na yun kinimanong mo Isumat, timbagbagakan ko Saan kayo makiririri iti uray asino man? Uray pa'y isudatim mo na. Ikarkararagan yu lata idan. Tapno masagrap yu lata akadayon ti bendisyon ken asi ti namarswa. Ay nalakay, madimutan ti bagbagik, nakabarbara ak. Nalabsam ti nagtrabaho di kalman bakit? So nga kinanakapay. Ay kapilitan akasta, ta igurigur kumutan. Kasano da ito yan? Ipan ka ko man iti ospital. Awan ba't kwartata? Saan kalakit di amapan mangibagbag akadagiti amo dagiti anak ta. Ta kababain. Wan bakit? Inak bumulod iti kaaruba ang makaawat. Ta iso ti gaston iti panang ospital ko ka. Ay, imo na galatan Sana ko na nagtuktok. Nay, apaya ka sa tilangam Linda. Ipan ko kumangaron iti ospital manang kriseng. Tanay, nakabarbara. Agtrangkason samatan. Ay, no plano yu tumutang kanya kawan ti maited ko. Nakabangko ti kwartak. Daytan tumat adal-adal. Imbes sa makatulong da kada kayo. Saan kami nga umutang kada kayo? Patya kadakkel ti kaasi ti Diyos kada kami. Ipan kulatan ti asawak iti ospital. Saagto agdiskitar. May katlungal daw mo itan diti ospital bakay. Ket pimigsa ka matan. Mabalin mo ka ron ti rumwar. Unla kay. Nagdarasa ka nagimbag ta in ospital nakmat adagos. Kan imay nang ti kwarta kan taraon dagiti amo dagiti anak ta. Nakasaysaya at da. So natal na tiriknak nga uray awanda iti sidong ta. Uray siyak alakay. Nang runa ket saan damot maparparigat iti trabaho. Kan maibilang dakas anak dagiti amo da.
Isu nga agyaman unay iti kinaimbag ti Diyos kada tayo. Itata nakagraduar kami kanya ading. Nalakla kami ti sumrak iti trabaho nanang, tatang. O nanang, tatang, naggidan kami mo't kini Manong ta nagsardeng mo't idi ti makatawan. Kat amuyo nanang, si papalubos ti amok nga agawid akon iti denayo tapno makapagdiden na tayon. Kastamot kanyak. Ket, adda makaparagsa ka damag. Anya na ita, anak. Makastre ka kadagos kas engineer iti may sa dakala kumpanya. Ket, nangato ka nun ti sweldo kiti dayta kumpanya. Agasin nyo, kalpasan ti board exam ket nakapasaak. Agiin nunada na mga kanya kas engineer. Oray siyak mo't amanong, nalpas ko mo't ti practice teaching ko. Mai-regular akon kas manursuro. Ay na, anya na nagimbag ti Diyos. Dakla bendisyon na ito iti pamilya tayo. Un tatang, o kumusta mo ngayon Auntie Crising? Addan iti pagtaraknan dagiti babakot nga awan pamilya na. Nakakaasimot tan. Ala, kaasimot Mapantayumot pa siya rin nanang. Anak, saan ka kadi agumura kenkwana? Ti tao kat imperfecto nanang. Agan nayas ti puso ti tao nga garamid iti basol. Iso ang maawatak ni Auntie Crising. Saan mo't siguro agnanayon ti kinagubsang na? Putno reta, sigurado anak ka-amiris na dyan. Pasyaran tayo nanang, tatang. Kan liwliwain tayo tapno saan ma-depress. Agyaman kami iti Diyos. Sa naadaan kami iti anak akas kada kayo. Aman nakipagsimpat siya. Panangaasi. Kan managayat iti pada na atao. Agyaman kami. Ay kat celebration nga rodin ananang, tatang. Adda kwartak ngintid ti amok, sakta nagsisina kami. Umdas apag-celebrar tayo. Wananang, tatang. Adamot nornong ko. Bayat ti panag self-supporting ko. Inayon ko iti kwarta ni ading. Orait na agsweldo kami to na doa. Ket saan asinsinan ti masweldo mi? Saan kami nagtrabaho nanang, tatang? Ag-relax kayo moten. Ay na, ay daun anak, Yan. kay agyaman kami. Agyaman kami anak. Kang runaan na isot panagyaman tayo iti Diyos. Nagpateg ti simpatya gagayem. Pakitaan tayo ti pada tayo at tao iti simpatya. Tapno kastantumet ti pakita da kata tayo. Ken, tapno maparagsak tayo ti puso ti namarswa. Ditang gagayem ti nagibusan ti pakasaritaan arapauluan. Simpatya. Dito'y programa tayo, Anaraar Tinamnama. Agyaman kami itingkay palang tarabay.